Murakoze cyane. Amazina yaje nitwa Iragabo Muyobozi Victor. Ndashima Imana kubw'uyu mugoroba, ndashima Imana kubw'iki gitondo. Ndagushimiye we tugiye kubana. Mfite channel yitwa Buhamya TV. Ndifuza ko tuzagenda dufatikanya mu bikorwa bitandukanye, tuzaza tugenda dusangira bya buri munsi. Hari ibintu byinshi twifuza kuzagenda dusangira nawe. Hari ijambo ry'Imana, hari kugenda dufashanya mu buryo bwo gusenga, hari ibiganiro bitandukanye tuzagenda dusangira nawe. Uyu munsi nifuje kuganiriza hejuru y'urukundo. Urukundo rwacu uyu munsi abantu benshi bavuga urukundo kukama. Hari ikiganiro nakoze hepfo ndi munganire hejuru y'urukundo. Urukundo ni imbuto ihera mu mutima. Urukundo ni umuhamagaro Yesu yaduhamagaye kugira abamwizeye. Urukundo nashatse kubaganiriza muri aya masaha nubwo kwera imbuto. Hari abantu benshi bakeneye urukundo rwawe. Hari abantu benshi bafite ibikomere mu mitima yabo. Baba barababajwe n'imiryango yabo, barababajwe n'ubuzima bisansemo, baba barababajwe n'inshuti. Ubu ngubu turi mu bihe byo kwibuka. Iyo turi mu bihe byo kwibuka, abantu bishwe bazira uko baremwe, nta kindi kiba gikenewe. Haba hakenewe kwiyubaka. Kwiyubaka rero ni ukwereka abantu urukundo. Ni ukwereka abantu basigaye ko hari ibisiringiro by'ubuzima bwa none ndetse n'ubw'ejo. Iyo turimo tuvuga urukundo ku buzima bw'umukristo, tuba turimo tuvuga ibikorwa. Counseling cyangwa se kuganiriza umuntu ahantu uzakagombye kuba ni mu buzima bw'abakristo. Rero umukristo wese urimo kuntegera aya masaha, igikenewe ni ukwegera abana b'Imana, ni ukwegera abantu batize, tukabaganiriza tukabereka urukundo. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo igihe kirageze ngo bigererwe mu mbuto. Igiti cyose cyera imbuto ntabwo kizagicibwa. Yesu yaravuze ngo kizakomeza cuhirwe n'igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba ntikizuma ico giti. Ariko iyo ubuzima bw'umukristo butera imbuto, ico gihe bugenda bunanuka, bugenda bushira imbaraga. Niba uyu munsi ushaka kuba umwana w'Imana, ugomba gusenga, ugasoma ijambo ry'Imana, ariko ukera imbuto kurusha ibyo byose. Kuvuga ubutumwa ni byiza, ariko kuba ubutumwa nibyo byiza kurushaho. Rero je uri imbere yawe uyu munsi, icyo nkubwira niki no kugira urukundo rwomora ibikomere. Ganiriza abantu, umenye ubuzima babayemo, umenye ubuzima bagiye banyuramo. Je uri imbere yawe, Yesu yageze mu bugingo bwaje. Ariko icahumurije umutima wanje niki ni urukundo nabonye muri Kristo Yesu, mu ijambo ry'Imana ndarwegera. Mu isanzwe nta muntu wari kunyegera ngo agire icyanganiriza ngo mwumve. Kubera ubuzima twisanzemo, kubera uburyo iyo umuntu asanze ari imfubyi ugasanga n'ufite papa wawe, hari imyumvire uba ufite. Ariko iyo Yesu amaze kugira mu buzima bwawe, akwereka urukundo. Igikenewe duhagurukane imbuto mu ntoki zacu, tugende twerekana urukundo. Tugende twereka abantu urukundo, tugende twereka abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana tubishira mu bikorwa. Uyu munsi rero nifuje kuza imbere ya kamera kugira ngo kuganirize hejuru y'ijambo ryitwa urukundo. Hari abantu nabonye benshi, inshuti zanje bari muri Amerika, ndabashimiye cyane. Abantu bavuze ngo turashaka gufasha imfuzi n'abapfakazi. Ico gikorwa cyajemo cyiyumvamo cyane. Numva ari umuhamagaro wanje kuzageza mfuye. Numva ari ikintu kimba mu mubiri. Niba nawe ufite icyo gikorwa muri we cyumva ufasha abantu bari ku mihanda, abantu barwaye, abantu bafite ibibazo byo kuba muri gereza, icyo kintu watangije ndakigushimiye w'Imana igumugisha. Uyu munsi rero ndagusaba ngo urukundo rwanyu rwe kuburwo kukama, ubwo rube bwo mu bikorwa dukeya twawe udukoreshe guhumuriza imitima y'abantu. Ndabashimiye, nitwa Iragabo Muyobozi Victor. Tuzagenda tubana mu tuvideo nk'utu, twihumure, video dusanzwe, ariko turi mu butumwa bwo kubwira ngo urukundo rwawe rushire mu bikorwa. Urashoboye kandi ufite imbaraga bitewe nuko Imana yagushize mu iyo mbuto y'urukundo. Niba ufite urukundo rwo gufasha abantu bagowe bafite ibibazo bitandukanye, ubuzima bwawe buri mu Imana. Imana ikumpere umugisha. Ndabakunda cyane.